Ay, rugo, kaganakan tao. Dol, yung mag-elakwan, dol. Ay, baka gising niya pala. Come on, oh, easy. Sorry na. Sorry na. Mag-umpisa niya kasing vlog. Matug ka pa eh. Tara na. Ayo, ita pinuling sobrang busy da kalgagawan. Menton tang manyaman na pamangan. O na yung mura mo dapat kasi magkano damo budget. Uy, tapin eh. Nung dumalan ka, high school, ayan king main road, puntalan mini, sobrang easy mo. Meto niya ka rin malupit, a Korean Mart, kening barangay Dabdab. Ayan o, high school. Yan, nung kumegaral ka nito. O kaya kit me, papuntang piyesta pong Stella Maris. Happy na yan o. Gongju, ayan o. Kalawaris hindi lang pwede ka mag-park yan o. Gongju. O yan, luban tayo. Ay, kompleto oh. Anya, magkimpamang kayo. Tsaka naman Korean. Oh, ay di parang JB, santing na lalaki. Habi ako. Yan, miyawan ng pork, miyawan beef, alwalwang flavor, manyaman. Oh, tiyanak pang picturon. Happy ka ning pamaraton dahil gong ni manyaman niya kano. Oh, itapin. Ating pang potato marbles. Kompleto, mga bilog lang rin. Siyempre, marbles lapin eh. Oh, potang kay, ay ring imbori ko talaga, yung kimchi. Pinaka-favorite. O yan, subukan tayo papin kung talagang pwede mag-Koreano. Opa! Ay, dumali. May bagay. Doon misa pa. Opa! Kapampangan! Ay, handa. Kapampangan talaga. Pwede. Ultapin malasa yapin paling picturon ning Gongju. Oh, sali kayo. Order kayo kyung pizza daw. O kaya, manda ako mismo kita shop. Baka display lang mo rin kitang counter. Ayan, no? Oh? Nyaman na soy. Uy, dumali oh. Habi ako. Nyaman na kyan sa ken. Kakanayo John. Mato niya. Nakaikuha ko nitang seli kong babi. Ayan no. Pork Joel. Siyempre bata wala soy. Babad making at doon may kagripo. Tsaka may sangka pa may katoyo. Pundita kapatis. Ang pampanyangkap. Tsaka may gamagabata na aping makanyaman yan. Impamangamat. Tsaka may ready kawali. Pag makaready na yung kawali, siyempre dapat sakto yung mga tayaman digit. Ing taba. Ing babi pala. Sorry, taba ako na. Yan o. Matatame. Tsaka mo ko ng tampi ang mata babi. Abi ako kanya amanan niyan. May na mo dapat ting api. Baka tamala sa'yo. May babad niyang bagayan. Baka tating lasa. At niyang flavor. Kanito. Malasa sa'yo. Mas manyaman kasing porjol. Kasi at hindi ta kataba-taba. Wow. Happy ning makayanak to. Makayanak kasi may pakanakan pa si Bayo. Ayan no. Bukal-bukal yakin taba o. Kasi tiya sariling taba yun. Yaman-yaman nyo. Siyempre. Ready mo itang lettuce na seli mo. Kandarang monik. Ay kanyaman yan. Talipapayan. Ay, siyempre dapat natin bawang ang pong sibuyas. Yan yung makalasa naman. Mabilis mo. Luto na yun. Ikil mo na yaman. Pakaluto kasi ako masyadong buring masyas sa masyas eh. Nyama ganyan mo. Siyempre, katabi yung pagtaban. Luto mo yung bawang ang pong sibuyas. Yapin yung mix mo yan. Ay, nyaman yan side dish. Sabi ako parang JB Musli. Karakal mo na ang binyaka ako. Kanyaman yun eh. Absiningaldo ko. Balatan tan eh. Koreanta pang ini. Kabibing babi soy. Tsaka may ditak pampalaso. Kabit may manyaman na kimchi ng Gongju. Siyempre, diyan na may paste. Yan. Tsaka may sapikan soy. Sapikan may soy. Sapikan dia pa rin alwa. Mata mo na eh. Manhata mo na eh. Nakamarin eh. Takman tayo na eh. Nga kayo. Manyaman nyo. Pamalit hami. Suporta niya mga kabalin. Malasa yun. Abi ako. Gongju. Bagsak may payaw. Kabalin! Sata!